Ehuriro kurinda by'obuhangwa batandikira rushara rwangoto mugombora ya Kirima erukurebererwa ubureberezo bwa Kinkizi Diocese. Omwanya ogu gutorine kubirindiro ry'empundu kandi eki cyamibwa bakugo kurwa mu Uganda Wildlife Authority. Tumanya ngo kurinda chimpanzi tukuzirinda konka nabwita abantu kugira ngo tubeje umubishako umurimo tukwiha byone bikutubeyisa. And so the diocese has been very instrumental in what we are doing in conservation. Twatungawe sente okurwa mu World Bank. Ndatekateka bamwe abatarenda ngo bagwe barakurikira kembozi case nabatarenda bivuzo ezo sente zikaze. Nelson Guma mukuru w'abarebezi b'ihamba ya Bwindi nagira ngo omwihamberi harimo emiti y'enzarwa erimo emigasho nyamwingi kandi erimo n'emibazi. Orushara rwangoto nirwata ihamba ya Bwindi Impenetrable National Park nirimwe ahabyo buhangwe bikumirwe kandi obwa hati abatura nibihamwe bijuma ebiruma amatehe ebyifa obwoki emibazi hamwe n'ensonzi. Mbwenu nk'abantu aburuhanga yatira umwanya ogu icyo kubanza kwendegeza umurimo gw'oburambuzi umunsi yona nitwenda ngo gumwanya gukule kandi abantu bona bije kureba empundu nezindi nkunga alinde ryo buhangwa habwa climate change kirayamba munonga government ya Uganda hamwe na communities zitu. So habwecho government etirema mani minji munonga. Pieces must be sought for here in Ngoto, and so therefore SAGA, I want to appeal to you, bring birders here to spot these 3 species I'm talking about. Gashaka Hweza Wilfred.